I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikomukeleke nalamhla ehlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla lokuyirhapsodi yamaqiniso lesibhalelwa ngumfundisi Chris Oyakhilometi yesi-DSCDD. Lamhla-ke ngolwesine tinge-21 kuyo inyanga yeNkwekhweti ku-2026. Sifundo sethu salamhla sithi sebenzisa livi kwehlulela seluleko lesifanele. Livesi lekuvula silithola-ke encwadzini yaMateyu sahluko se-16 livesi le-21. Lithi kusukela lapho Jesu waqala wakhuluma ngalokusebaleni nebafunzi bakhe wathi, kufanele ngiye eJerusalema ngiyowuhlushwa tibonza telibandla nebapristi labakhulu nebafundisi bemthetho. Ngitawubulawa kodwa ngelilanga lesithathu ngiyawuvuswa. Haleluya. Mateyu sahluko se-16 uveta isikhathi lesibalulekile emkhathini wenkosi Jesu nebafunzi bakhe. Emuva kokube bamshumayele baphindze bammemetela angiKristu, inkosi yacala kubuka lingekhathi iveta lokwakuda waya labafunzi bakhe ukuthi bagcine bunguye buyimfihlo kwesikhashana. Uthi-ke umfundisi Mathute emva kwaloko wachaza ukuthi kufanele aye eJerusalema ayewuhlushwa abulawe aphindze avuswe aphile. Nabeva konke lokho uPetro wenda intfo lengakholweki. iBhayibheli lithi wadvonsela inkosi eceleni wamekhuda wathi, Nkosi, uNkulunkulu akakuside, lokhu kungeke kwendeke kuwe. Ngikusho kwaMateyu sahluko se-16 livesi le-22. Cabanga ngaloko, Petro ekhuta inkosi yayati ukuthi nguSathane lobekhuluma ngaPetro, wabese wekhuta Sathane ngco, wathi suka kimi Sathane, usithikameti kimi ngoba awukuboni lokhu kwaNkulunkulu kodwa awubona kwebantfu. Ngiyakusho kwaMateyu sahluko se-16 livesi le-23. Uthi-ke umfundisi Petro kulowo mcimbi ufanele kube wetfuka ngoba abengadi ukuthi kwakusitha lesasifakela lawo magama emlonyeni wakhe. Kubalulekile ukuthi ukhulumela abani, khipha kuphela tintfo letida Nkulunkulu. Ungake nje uboleke livi lakho ekusekeleni Sathane. Uthi umfundisi kungileso sizathu kuba nelwati ngelivi laNkulunkulu futhi ligucule ingqondo yakho kubaluleke kakhulu. Livi laNkulunkulu alihlale kuwe liphuphume ngekusho kwencwadi yabaseKolose sahluko se-3 livesi le-16. Lwati ngelivi laNkulunkulu likwenta ucondzisise, uyakhona kwehlukanisa lokuhle nalokubi, futhi ufakazele uvumele lokuhle, lokwemukelekako kanye nalokuyintsandvo yaNkulunkulu lephelele. Ngekusho kwencwadi yabaseRoma sahluko se-12 livesi le-2. Ngekukhanya kwelivi laNkulunkulu uyakhona kwehlukanisa lokuvela kuwe, lokuvela kuSathane noma lokuvela kuNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Nangu-ke umthandazo. Babe lothandzekako, ngiyabonga ngelivi lakho lelinginika kuconza kanye nekuhlolisisa. Inhlitiyo yami yakhelwe eqinisweni lakho, futhi ngibona wonke umcabango, livi kanye nemthelela longaveli kuwe. Lwati lami ngelivi lakho luyangihola futhi ngikhuluma ngekuhambisana nentsandvo yakho ngetikhatsi tonke. Ngihamba ekunqobeni futhi ngiphila ngadi ukuthi ngingubani kuKristu. Haleluya. Kuchubeka nesifundo mlaleli, utawufunza-ke ngesikhathi sakho incwadi yabaseKolose sahluko se-3 livesi le-16, incwadi yabaseRoma sahluko se-12 livesi le-2, incwadi yamaHebheru sahluko se-4 livesi le-12. Bese-ke kuthi ehlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka munye lamhla-ke kufundwa incwadi yaJohane sahluko se-10 livesi lekucala kuye evesini le-21 kanye nencwadi yesibili yemakhosi sahluko se-6 kuya esahlukweni se-7. Bese kuthi-ke ehlelweni lokufunza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yabaseKorinte sahluko se-11 livesi le-10
12 kuya evesini le-14 kanye nencwadi yeDaga sahluko se-17. Angithathele ithuba nalamhla-ke mlaleli ngibonga ukuthi sihlale kanye sisafundza livi leNkosi kholwa ukuthi ubusekile. Sibonane kulokulandzelako. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.